Inggih para ulama sareng sinamian sanewangian titiang sedurung titiang matur samatra ngiring nunas pangayu bagi ring ide sang yang widi antok pasecan ide titiang miwah para ulama prasida padu wedana ring galah sane becek puniki. Titiang matur suksema ring ide dane sane sampun rawuh ring acara pawiwahan okan titiang puniki. Titiang mawasta kade Aprilia sane maduwe karya pinaka reraman okan titiang sane ngelaksanayang acara pawiwahan puniki. Niki sampun idedane okan titiang sane mawasta Iketut Wahyu Adiputra sane makarya ring pengadilan agama lan niki sampun mantu titiang idedane sane saking lebih sane makarya dados guru ring SD Negeri 1 Bitra. Ide sane sareng sinamian nenten akeh titiang matur ring ide dane iwawu sampun kalaksanayang memadek ring galah kutus semeng kalanturang acara makala-kala ring galah dasa tengai lan malih bos-bos ide dane sareng sinamian pacang iring titiang maboga Sumatera ring parantanan puniki. Ide dane sareng sinamian titiang lunas ring ide dane pasida nyarengin nunas ice ring ide sanyang widi mangda pawiwahan okan titiang niki mamargi anta. Asam punika atur titiang ide dane sareng sinamian napi sane nenten menuting kayun titiang nunas genggrana sinampura ring ide dane sareng sinamian. Puputin titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.